Hello, hello, hello. Hello, what's up, guys? Bây giờ super sang mà lại cái nó lại tại Craftland. Okay, the Craftland. Oh, network, mere network. Oh, tak harum. Rainfire India is set in a virtual world and is in a real world. I eat again. I'm Jenny Skya. Hello, hello, ya like sudah ya like sudah subscribe nih belum subscribe setengah gue halo halo jalannya atasan subscribe subscribe We'll get him next time. Hi, pizza. Wan lupa nak kai Wan lupa nak kadus mana Enemy very close. halo supaya like stream subscribe kibon subscribe subscribe I placed a bonfire. Resources here. Thanks. Udah pendam nak kasam lah ya lain lu tak kanan kan apa kan di Enemy very close. First
Ui, anak semua ini. I placed a bonfire. The taste of victory. Yum. Kirim direct nih kedal main kapal nih kapal nih ya. Satu lah ada makin. Enemy near. I need backup. Oh, itu bro. First doom. Oh, nice. Tak down. Itu mencatat. I need backup. Nggak kayak itu bat lo babat tam macam ya tadi mana tuh babat gitu babat tam lah babat gitu babat tam kena bahaya rek Double takedown. mana kamen pak kena live direct nih tuh Better next time. Time for pizza. ya bang combat nak sih tau combat sebab nak harus sana kesana minyak sana ada ini dia terabat dari singkatan terabat itu benda nomor benda terus tak bentar isi berapa Enemy near. I need backup.
Kalian bisa. Kalian. Kalian. Wala itu kita belum berjalan. Ini subscribe. Nagwak. Perteman. Ini salah. Terus saya nagwak. Kemerat. Jalan ke bawah. Iya. Halo dos, restart bang game. Bang. Terlihat macam balat terlihat. Kabar terlihat. Tu kuman melong tak long trailer lekum tu pasang komen kita bapai. Salah. Oh, tu kadang mix. Halo brah dan untuk pada kayak stream. Semuanya clear nama clear kasar, clear nama clear live. Nice. Sorry. Oh, down. Halo, welcome.
Kayak gini. Arau lah menerenya. Arau lah menerenya. We'll get him next time. Time for pizza. Arau menerenya. Enemy very close. Kerabat. Enemy very close. Lihat tuh. Hebat.
Oh man, I should have finished this. Oh man, I should have finished those deep fried chicken wings from last night. I'm starving. Oh man, I should have finished those deep fried chicken wings.